Dobar dan i dobrodošli u Medija centar stadiona Rajko Mitić na konferenciju za medije pred meč našeg kluba sa Metalcem koji se održava sutra u 20 časova. Pred vama je šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Miodrag Božović, koji će vam izneti svoje utiske pred mečem. Izvolite. Pa, sigurno da nas očekuje teška utakmica i prošle godine jedva smo uspjeli da savladamo Metalac, dali smo ga u 80. minutu ovdje na Marakani i vjerojatno će tako biti i sutra. Dosta teško, promijenili su ekipu, pobjedili su borci iz Čačka 1-0, imaju dobru atmosferu, ali ipak nadam se da ćemo uspjeti da ih savladamo i da napravimo jednu dobru atmosferu u ekipi. Hvala. Sada možemo preći na vaše pitanje. Izvolite. Sada? Koliko je sad teško pripremati ekipu ovako jedne nedelje u petak za prvenstvo, a u utorak za Evropu, posle ovako dobrog rezultata u Bugarskoj? Pa, objektivno, vjerojatno svi imaju u glavi ta utakmica, ali treba da je zaboravimo, jer isto tako smo i pred prvu utakmicu igrali s Napretkom, pa smo jedva izvukli bod. Teško je pripremati, ali moramo se navikavati, znači sad je prvo i najvažnije da pobjedimo Metalca. Ja vidim već dosta se piše o tome ko će nam biti protivnik u 4. kolu za kvalifikacija za Ligu šampiona, a mi još nismo prošli 3. Znači, to je mnogo negativno kad pričate o nečemu, a to se nije desilo. Htio sam to pitanje, da li vas možda brine ta mala euforija posle ove prve utakmice medijska, mislim? Pa u suštini mediji su, kao i do sada, vrlo negativni. Znači, ne postoji napis u nekoj našoj utakmici koju smo mi odigrali da ne počne. Zvezda je bila blizu katastrofe, Zvezda je bila na ivici katastrofe. 90% medija to i želi da bude katastrofa, ali ja se nadam da im nećemo to zadovoljstvo priuštiti. Mislim na ove petparačke, znate na koje mislim. Ne mislim na Novosti, ne mislim na Žurnal i još na neke listove, to izvinjavam se, koji pišu o sportu, a ovi ostali stvarno, nažalost, ja nadam se da će im posle utakmice i posle Metalca i protiv Ludogoreca biti loše. Hvala. Nikola? Gospodine Božiću, kako komentarišete izjavu kapitena Ludogoreca Đakova da je Ludogorec klasa za Zvezdu, da mu nije jasno kako nisu pobedili Zvezdu koju? Ne bih komentarisao to, mi igramo sutra sa Metalcem. Izvolite. Interesuje me, hoćete li komentovati sastav za utakmicu protiv Metalca i odmarat ćete verovatno futbolere koji su pomeli teret protiv Ludogoreca? Pa promijenit ćemo sigurno ekipu, neće igrati oni koji su igrali protiv Ludogoreca, neki će igrati, neki neće, zavisno od toga kako se ko osjeća. Hvala. Rajko? Šefim, odnosno na važnu utakmicu utorak, činjenicu da postoje opasnost povreda i tako, ali sad piše možda da se odložite u utakmicu, odnosno da Ludogoreca, kako smo čuli, da njih tamo neće raditi utakmicu. Pa nismo razmišljali zato što moramo da se privikavamo na to i imamo 20 i nešto igrača koje smo udoveli prvo zbog toga jer smo se nadali da ćemo doći u ovakvu situaciju da igramo na 2 fronta i sutra će dobiti šans ovi ljubimci novinara Plavšić i Petković i ovi što se stalno pominju, zašto ih nema. Tako da to smo i očekivali. Da li postoji možda se nekone ljuto ili ljutnje, da nije, ne samo što nije u sastavu 11, nego da nije među 18 igrača, tako da li pa neko igrača, tako. Znate kako, najbolje kad su igrači ljuti, a trener nije. To znači dobar rezultat. Ako je trener ljut, a oni nisu, onda nešto ne valja. Hvala. Milane? Kadrovska situacija. Da li će Kata i biti makar na klopi, ako opet nešto kada po zvuku?
ako krene po zlu, neće biti na klupi. Nadamo se da neće krenuti po zlu. Kako situacija sa, kada već spomenete te igrače koji nisu u tom planu, sa Andrijom Luković? Sandrija Luković, izvredna. Znači, trenira, ovako dobro jede, mislim da je dobra situacija. Hvala. Da li ima još pitanja? Nikola? Kako je Hugo Vieira na psihološkom planu, odnosno u ovako važnoj utakmici nije bio je na klupi i verovatno sutra računate na njega, začeli mu gol? Pa, ne znam kako je podnio, ali u suštini svi su igrači Crvene zvezde, igraju oni za koje se ja predijelim. Normalno trudim se da budem pošten, jer onaj ko igra, ko trenira kako treba i ko igra kako treba, normalno da nije niko lud da ga ne stavi da igra. Tako da, njegova je stvar kako će da se osjeća. Mislim da je daleko od onoga što je bio kad je došao u Crvenu zvezdu. Mislim da nešto, on se osjeća nešto zapostavljenim, ali to je život i to je sport. U fudbalu nema minulog rada. Znači, niko ne pita sad šta je bilo sa napretkom, nego svi očekuju šta će biti sa Metalcem. A posle Metalca šta će biti s Ludogorecom. Svaka utakmica je novo dokazivanje. I za mene i za igrača. Hvala. Milene? Kako se čini ekipa Metalca, pretpostavljam ste gledali priliku pobedu protiv Borca i na koje igrače treba dati posebno pažnju? Pa, ja sam rekao da su dosta promijenili ekipu od prošle godine. Doveli su neke strane igrače, to je prije svega, mislimo, štopera Bondarenka, je novi igrač, Kajsedo je najopasniji igrač, krilni napadač. Tu je i novi igrač isto Mitrović iz Hrvatske. Mijić je možda njihov najvažniji igrač, ali u suštini, bez namjera da nikoga uvrijedim, Crvena zvezda na Markani uvijek zavisi od sebe. Hvala. Rajko? Sa nekoliko dobrih poteza Muče je pokazao odličan bio vojni pomoć, pokazuje da polako dolazi sebi i potradava na sve. Mislim, za razliku od njega Ruiz kao da još uvijek se snalazi, još uvijek nije na one. On interesuje vaš komentar, gdje mnogo je drugo. Pa ni jedan ni drugi nisu još fizički spremni za čitavu utakmicu. Muče ima malo bolji karakter, ja mislim, od Ruiza, ali i jedan i drugi će sigurno pokazati da su dobri igrači i prava pojačanja. Hvala. Da li ima još pitanja? Ukoliko nema, podsjetit ću vas da je prodaja karata za Metalac u toku paralelno sa prodajom ulaznice za Ludogorec i zamolit ću vas da, ako možete, istaknete još jednom da nema besplatnih ulaznica za Ludogorec. Hvala vam.